сюда. Ну, поехали. Тут. Так, привет всем. Привет, YouTube. Я вот сегодня поехал свою собаку увезу в другой луз. Заходи. Сядь. Так, увезу в целях, короче, для спаривания с охотничьим собакой. Собака кобель находится в Амгинском районе, поэтому с города буду ехать туда. На недельку оставлю собаку на спаривание. И все, через неделю там кобель свое дело сделает. Дорога не так уж близкая. Ну, поехали. Собаку главное взяли. Вот так вот. Покажу там, какие собаки он держит, этот охотник. Мой знакомый, тоже амгинский парень, охотой увлекается сильно. Собаки хорошие у нее, поэтому я решил. Так что будьте с нами, смотрите, может кому-то интересно. Сейчас поеду, заберу своего брата. Переправа Якутск-Пестях, продолжительность около 20 километров. Такая вот переправа. Но в скором времени уже закроют, от зависимости погоды на усмотрение. Может закроют 10-го или может 15-го. Ветер сильный. Да улетай, я пошмать. Приехали, сейчас заправимся и едем дальше. Спасибо.
Так, заливаем 95-й. Смотрите. Третья. Колонка 3. Убедитесь, что ваша машина. Банковская карта. Вы выбрали вид оплаты банковской. Сумма. Вы выбрали сумму. 1000. Вставьте карту. Введите пин-код. 55 рублей и 40 копеек. Литров. Занимаемся. Этот мимо нефть, село Майя. Но вот в карантине очень хорошо стало ездить. За пару минут куда надо уже будешь. Народ сидит дома в карантине. Камень перелетел. Во! Тут как лето. Дорога Гребенка. По такой дороге 174 километра будем ехать. Sellerin seksiten ayyan solup bırakın ırarugu yere sürek bir taktıgan ügü takıp baktır ol karda kayağı dabbayına taksam bana tarabi duydubun yehetten köprüğüm Так, приехали. Деревня Чакыр называется. Буни гол үлева, үс пересебіз хаджар. О, щеночек маленький, черный. Вот этому человеку мы приехали.
ему. Заядлый охотник-промысловик. Самая рабочая техника. Буран. Вот и приехали. Пойли бал. Рано там. Bravo. O yanına bula. Oğlum ha. Öyle olacaksın ne? Ha bu teri düşüyor bitti. Ne? Ben oldum. İki banyalı git. Тихо, выглядим круги. Эй, че? Он лавку. Это гел. Что это? Это было да ча. Это бисквиты. Это было. Шайылдыр не. Дядю когда что было не? Это было все это. Оставайду. Kim bilir de hanım gece. Oturup tilkünün cıvınımdan da bizim. Ceve var dokumonu var. Duydum ne? Timur itin oldu. Gel. Hiç ya bana doğru daha iyi. Gel. Ne olur ya na birine. Gel. Kasa takıdı. Bana davet yok bak. Ya onunla varınan da, onunla korat kayı buldu. Gel, gel, dur. Ben kudu dünya ki var et. Ha? Oo. Bu bir emet bu da. Tak ayak bunu. Kimlerin bayağı bir şey. Bırakıyor maham. Degan ki. Ha? Hafta diye takımda kadar oluyor bu. Fakat bayağı mı istedin? Ha bay. Şeyde öğreten bana mı kayıyor? Gel bana. Bak girin. Arıstovan diamondlık. Bu. Bu idir bayağı. Bu da dıgıdas. Çok kolay bu. O küçüğü de. Allah. Jika berdoa untuk Ne tığdı? Ne o diyor.
O güneşten mamalara bir hıla eciğin olur. Ol dede levirgedek taktı. Ha, iti. Yaralata bu. Hanalata yaralatıktak bu. Yuta. Yuta ye. Yuta. Kuskaya havarin. Ha? Barbara. Evet, çok iyi. Atına canlı. Atına canlı. Bu bağlarım ne büyük kıstak. Pirata at lohane bir. Atım kırık devle. Bir hıkkı ayak düt böyle. Amyo buraya rahat. Bir binde. Sasa diyor bu. Dedi bu tekrar mı görüyor mu lohane vallahi. Çare çir bu bulat bit bana. Kim yaptı? Fingal. Fingal diyor. To. Fingal. Ama hele böyle. Sungguh dah itu itu barang kena pecah. Allah betul. Benar tu. Hayın da ol sorun nakit dedi. Orang mah. Oy. Onu tut bari. Maşallah. Tut bazada tut. Turistler kendine turizm vardı. Administrasi kendine var onda tane. İki tane var. Sustuğundan var bala. Buradan o dikkat öyle düşündüğü bazı. Gektardan hırlalar. O çüttür dikinde. Daha ne be? Ha. Bata. Bata hıggı kendine var. Bultu bir reme var da bıcağı. Bilgi bultu kim buranın izledi. O kiri dogo bultu. Kan bultu uç. Daha tut. Bir ne ayak bir kapkan sabit oraya. Evet. Canım beyler kırıyor. O sığıtı ya da daha ne kayıyor ama. Kıyın gücü bulur şimdi. Kadar mı okuz pagi? Betin çocuğun göbek. Adana geldi bu. O atatürk varan onu üçüncü küçük aldı. Onu bir kemer geldi. Borzaydı. Bu da kaldı. Tamam arıyor. Ayakta nasıl bayıldı. Ben aslında bunu ot parıyor. Yuta. Çocukçu ne bu? Sen bana cem mi var? Bu olur mu kırı da onu latırdı. Kamu bakar diutredi. Hadi. Jarine. Gire dedi. O döndür driver bulan beraber bitirdi. Babu tadi. Gerah. Ha, itu kan gerah tok. Ne ketur rastı. Bu tamam bari de o. Bu çim bari. Hadi burası halı değil halamı. Ha? Beyaz o şey.
oğlum. Götte. Betте. Nara olurun? Bu uhum burandı. Эти запахан то мене обу düşbedin yendi. Macam bakini ko baka. Macam bakini katak ko baka. Güzel. Kasıla bollaydı. Henüz rapta vardı. Иди то защёшкалайдым. Бампери. Evet ben beni. İnne bampiron oğlu acıdı. Appanını gidirdi yani o indiler. Yemeğe iyi bilim nangarıp diyor abi. Hatta şu barı kuratını yükten bana zuhuluklu ki oğlu buluyor. Öyle şey olur. Tabii burası benim gelin tespit. Bu da bir taş. Tamam durdu. Fredrik Gomes nog lan. Şöyle ya. Ceh bir yanlık bu. Ceh sebestek bit. Batık. Ya maktal var ne bu? Bir şey mi? Ben olurum bunu. Все. Едем обратно. Так, поехали обратно в город. Суетливый город, обратно едем. Здесь в деревне очень спокойно, люди спокойные, душа радуется. Я вот сам тоже с родом с Татинского улуса, тоже деревня Волба называется. Поэтому я тащусь, когда я сам нахожусь в деревне. Спокойствие, отдых от городской суеты. Паром. Мадотта. Ну, гаригу.
больших грузов. Çünkü ileri gidiyordu. Hatta ismi çok kullanıldı.